Ya, cinang dulu. Bos iki. Bati mana ingat galon ngin bajang ke hosto na. Manang ka dita galon. Bisa ka parita pakian. Kung acang mo hati mati teknik jamal lo. Jaji mo may sondra galungin na. Udah tinang rotahe kan dita. Nah ya Andre si tampi galuk ka masih dilihat nih. Napa na hukka ki galuna na. Napa lah ita na depo sepana na wa da. Nama palisuna di uluna na to ni kota. Nah gari ki majamay. Nah ini majamang to na napa si kenapa kue kan dari. Parah nih. Ya, habis itu nan no. Agar di Andre di bola-bola. Cerok masih belum bubain. Tadi Andre. Tenang. Ti muri tanak kali to mani dita syau ada hatu lelo mak galero yo pada anak maka di galero na. Galero mati si sungas sambil si sesi. Siwe ko koro. Yo ai Andre na. Para itu galunnya apa. Alian baca mandre. Kalau kita lisu di bola bosi. Tapi motor anak bosi tapi agator kiri bola anak tuh kita maka dijepu kita di bola. Garoh mi dari bola alhak terpega. Tan rana tuh nang dihulengi huli civi. Nak dah tutun di Andre. Tenang. Kamu dihulengi hentu nih hentu hotel ini. Berjali di galungnya ada kamu rumah poji. Para mau lican namanya kan. Oh nih atas siap ke hotel kasih nakon kamu sanggar baka ya aja bahan nama ring hotel. Apa nanti ya disemisoki kuah. Tuan ringu itu ya hotel kini nih sora pak mak nih asyo. Nah terus si mak nih asyo kuman hotel ngali gali-gali deh puak rololin ring mata namus pernah mata biki. Apa alih aku hotel awaw. Karena tengah mau itu diamparan yang gitu. Apa kesifa mutua golam itu nasalale nami tak cikat damata itu nah ada tingkah jana. Biasa ada lah belah pak, engkau matu mana ya sok matalifosi nah. Biasa nalena matalifoko dete pakunedi. Nah surit poteri. Nah kongko fitiki lima ya bawah. Nas tinggal kalasa maka dia olah lesek ke dia akar kelasan anak di terang. Parah nih. Apalagi masuk kata mau timite ke din. Kadang akan ada bapak nih asok nih. Aku nangin nanya bola-bola na di besi-besi.